Jesu pitale je pirita pate ke to ke da simani a thonge ni pai. Kalau sudah kami bersih tidak nakun. Kalau kita kalau sini itu dengan kitaต้อง做saja. Nungzi suntai kia ka ông phải kịp ra người ăn ao thế là em mồ hôi. Kita semua orang harus orang yang Lusmin zeta nang nong pin pin nang torohi. Ani về na bà bay kia kim chung nghe na. Wow, ini macam ini loh ini, nama ini apa kita है. Nungzi te kia na bay kia kim nungzi te kim mukik leo leo amun jakin bay kia kim chung về na chung nghe. Untuk hari dia lagi tu diam. Video tek kami tempat kerja tu orang tahi. Thun. Dia mandi tek naik tahi. Jesu akile na le akibat na. Korban in Jesu in juage lai ta in som le te sungwan in Judas ong tunga. Siam billion te upate na ong so nan sao le mo tum atoi mi hon kito oton kami. Ale he pai mi hon te ke nga thuna mangena. Kanap baben ama hidingi man unjin alim ahilhi. Jesu ulian demaya tusiti ilmaidu. Ibang mo sa natutunan bisa dengan yung doon hilang. Jesu dogogi. Tolek, pasyan ka pa ang Chris, nahili na hilo. Anong ta pasyan nito kau tagin kong sobi. Nang so bapak ini. Siambi ba kon balkera. Pasyan ko nga apaw kiyang sobi. Bang chunat isang mga nagiyang. Apaw kiyang na nasawi. Tuwing kipabang chiniyiyang. Jesu bilang baya si kaudo di kapaidu. Jesu sendiri cumike. Nabi siyo mite kung di mamayang. Nang so bapak ini. Amaw din ng ahomosan natin, so na ito niyang. Paano ba sa may bisiluha? Bila silin, bila dia nga ang pamangena. Walang sulit amahan lagi lagi natin kayo. Wala na yun, hindi pa lang matsin kayo. Nangalu. Barnabas akichile. Hi. Jesu Christ akichipa. Goizong thatiya. Wahile. Christ akichi. Amay banggang takchana niya. Bila binte mula ako sila. Demi pasi na chumuak kay katimagdehi. Lauteng chay taon. Ibang dere labang in Barnabas sa Jesu akile asal kijang in sigang keto ka chani in atay kitiyo. Kapte in Jesu simbobol in.
Ram, Deus,